Ovo putovanje u Istanbul sam isplanirao u jednom danu. Prije 2 mjeseca prijatelj iz Turske me posjetio ovdje u Sarajevu i proveli smo par dana i bilo je toliko nezaboravno. I Mustafa je bio u fazonu zašto jednostavno za par mjeseci ne dođeš u Istanbul. Tako da, kraj februara bio sam u Istanbulu. Poslije smo opisali godišnje odmore. Ja sam napisao da idem 26. februara. Bila mi je radna nedjelja, bilo je toliko posla. Došao sam kući oko 7 sati, sjedio sam sa mamom u spavačoj sobi i bio sam u fazonu ne znam što da radimo ovu cijelu sedmicu, da li da se vrtim po Sarajevu, to radim non stop. I nešto kliknulo mi u mozgu, zašto jednostavno ne pošaljem poruku Mustafi, čisto da vidim kakav je on sa vremenom i da isplaniram putovanje u Istanbul u jednom danu. Poslao sam mu poruku, dobio sam zeleno svjetlo, odmah što sam uradio, otišao sam na web stranicu od Pegasus aviokompanije i kupio sam last minute karte koje su mi izašle veoma jeftino. Prelazimo na ponedjeljak, imao sam toliko obaveza i dok sam ja trčkarao po gradu i obavljao neke stvari koje sam morao da obavim, Mustafa je tražio smještaj i našli smo toliko fenomenalan hotel pored mora. Isto, što se tiče cijena, ja ne znam što je sa cijenama u Turskoj, sve je postalo toliko jeftino i ono što mi je rekao da je lira toliko opala, ali nisam mu vjerovao. Tako da putovanje me toliko jeftino izašlo. Što se tiče Turske kao države, to je država o kojoj nisam nikada razmišljao iskreno, nisam imao nikada želje da posjetim Tursku, ali to je bilo ogromno iznenađenje za mene. Toliko jedna divna država sa veoma toplim ljudima, svi su ljubazni, to sam primijetio, pogotovo ako u manjim trgovinama, u granapima, to je stvarno mind blowing. Ono što nekako odmah primijetite je to more, koje je toliko savršeno, ti brodovi. Ne mogu da sjetim koliko sam puta bio na brodu, hladan vjetar, galebovi, to je kao scena iz neke turske serije. Toliko sam puta rekao, ja kada sam u nekoj seriji. Što se tiče ovog putovanja, nisam ništa previše snimao jer sam baš sam želio da uživam i da snimam samo male klipove, random klipove, tako da što se tiče, što ćete vidjeti u nastavku, vidjet ćete neke kratke klipove koje sam snimao, neke bitnije stvari, odnosno stvari koje se meni veoma dopale, tako da uživajte, yes. Olduğumuz sürece bağlı bulundurunuz. Başüstü dolapların açın. Pegasus Mobil. Živ sam, zdrav sam. Čekamo voz. The first thing I see. What's it gonna be? I don't know. Damn. Ovo je život. Oh, Krispy Kremes. Damn. Wow. This dude. Oh. I was looking. Damn. Se bližio kraj putovanju, poslao sam ovako video poruku prijatelju iz Pariza, kojeg sam posjetio više puta. I samo sam mu rekao da želim da više putujem, da više posjećujem ovako države i da svaki put kada se vratim svojoj kući ovdje u Sarajevu, da želim da dio te države ponesem sa sobom
i da sve ljude koje upoznam, znači dio njih da donesem sa sobom kući. Posjeta Istanbulu je bilo toliko nezaboravno iskustvo i utjecalo je toliko pozitivno na mene i psihički i mentalno, i toliko sam se opustio da sam toliko zahvalan i svim ljudima koji smo tamo i dočekali, nasmijanim ljudima s kojima sam pričao i u hotelu i svim radnicima. Toliko pozitivno iskustvo, toliko 10 od 10. 10 od 10. A sljedeće putovanje koje me čeka, mislim da će to biti Francuska, po 3. put. Sramota me, naravno snimat ću ponovo. Video koji sam snimio u Parizu prošli put ima skoro 7000 pregleda. Tako da, mislim da se ljudima dopalo. I se vidimo uskoro. I don't know.